पाउसेदी युम्फम ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरे कांग्रेस की मतम द नोंग मदम योइ मरी मंगा हात पनतना करम पाउ नुंगाइबा ताबा फंगिबगे लैसेंबा सना जाउबा राज्य सभा की एमपी लैसेंबा सना जाउबना आइख्रे सिरिबेरे न लुचिंगबा बीजेपी के लेंगा कसिना ngasidi सिंगतम की नुंगसिनाबगी अमुक हन्ना अंजनाबा ngamle वाफम असि ngasi साइटु केंद्र की बीजेपी के मेरेप ngamthang हाउकेपके मोटबुंगदा बुट मीटिंग द सरुक यारादुना एमपी न फोंदोखिबने महांग मखा तारादुना कांग्रेस की लेंगाक मतमदा नोंगमदा मियोइ मरी मंगा हातपनतना करंबा नुंगाइबा पाउताबा फंखिबगे ngasi de COVID-19 की लाइचत मनुंगदा चिंगी इसिल इनाउसिंगना मखोइदा पालिबा आशा अथकी पोलमसिंग पुरखिबा करंबा मतमदा याउखिबगे थौरम असिदा बीजेपी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दिलीप सैकियाना फोंदोखिबदा बीजेपी लेंगाक लाकपदगी मणिपुरदा बन ब्लॉकेट लेखिद्रे मसी इकाई खोमना हजिखिबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदि बीजेपी की लेंगाकना पुरखिबा माइपाकपा अमनि ngasi मणिपुर शांति ओइरे आइखे थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमदि बीजेपी की लोसिंगबा कयासु सरुक याखे बिहार दा हयेंग अहन बतंका की भोट थादनरगने हेलीकॉप्टर न नोंगतत पेट्रोलिंग चटखरे ऑपरेशन चथखरे बिहार दा हयेंग अहन ब फेज की जिला तारा तरुक की केंद्र हुमरागा मथोइदा अयुक पुंग तरेदगे नुंगथिल पुंग तरुक फाउबा भोट थादनरगने नेक्स्ट टच इन्फेक्टेड एरिया कुंथ्रामंगा दा अयुक पुंग तरेदगे नुंगथिल पुंग अहुम फाउबा अमदि नुंगथिल पुंग अहुम फाउबा भोट थादनगने मासी नतबा पोलिंग सिंगतदि अयुक पुंग तरेदगे नुंगथिल पुंग तरुक फाउबा भोट थादनगने मिखल असिदा बिरेप लिसिंग अमगा सुपना हुमफुगा तरुक लंबा तौरे वोटर 2.18 करोड़ न भोट थादनगने मिखल असिगिदमक सेक्शन तौरांग कया लौखतुना सिक्योरिटी पाक्सन थी भौंबगी थबक चथखरे हेलीकॉप्टर न नोंगथत पेट्रोलिंग चटपगा लोइनना नेक्स्ट लाइट इन्फेक्टेड एरिया सिंगदसु सिक्योरिटी न पाक्सन थी भौंबगी थबक चथखरे लमेन तुयन बसिंग की चपचाबा एक्शन लौनबा खंगन की बगल लोइनना मिखलदा अकाइबा तौरपसिंग चपचाना सिक्योरिटी न थेंगनना सेम साखरे मिखल असिदा बीजेपी न मिरेप कुनगा मापन जेडीओ न कुंथ्रामंगा लंबा तौरे कांग्रेस अमदि मसिगी ग्रांड एलायंस सिंगनासु चपचाना मकोइ की मिरेप थादोखे गुजरात तसु नवेंबर 2 पांथोकदबा केंद्र निपान की मरकी मिखल की दबक सेक्शन थौरांग कया लौकतुना भोट कोंबा खमथेंना वांगले हाइरे मरगसिदा एनपीपी की हानगी प्रेसिडेंट थंगमिलियन जाउना मियोइ तारागा निपान बीजेपी दा याउख्रे नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की हानगी प्रेसिडेंट ओइरंबा थंगमिलियन केब्जन याउना हानगी वाइस प्रेसिडेंट मरी हानगी जनरल सेक्रेटरी अने हौजिकी वाइस प्रेसिडेंट ओइरिबा अमदि वुमेन फ्रंट की प्रेसिडेंट जाउना मियोइ तारागा निपान बीजेपी दा याउख्रे मकोई तारागा निपान बीजेपी की प्रेसिडेंट एस टिकेना मकोइना बीजेपी दा याउरकपदा हराउ तरामना ओख्रे एनपीपी असी बीजेपी न लुचिंग बलाइगा कसिदा मपांग ओइदुना लैरंबा अदु इखंग खंगौदना मिनिस्टर अनि लौथोकपा लैख्रबने हाइखे मरगसिदा गिनसुआ हाउ अक्टोबर 19 दा एमएलए ओइबगी वसक लौरगने सिंघाट विधानसभा मरकी मिखलदा बीजेपी की मिरेप ओइरिबा गिनसुआ हाउना महाकी लंबा सिंगलुन थांग इंडिपेंडेंट मिरेप न था असिगी कुलगा हुमदोइदा मिरेप से लौथोकिबदगी गिनसुआ हाउबो लंबा याउदना कार्य हाइना लौथोखरे मासिगी मखा तरकपदा था असिगी कुनगा निपान दा मणिपुर स्पीकर वाई केमचान की ऑफिस चैम्बर दा नुमित असिमकी नुक्थिल पुंग अनिदा वसक लौबगी थौरम अमा पांथोकदौरे इम्फाल दिमापुर लंबे नुमित मरीनी की मनुंगदा फाउनरबा याय था असिगी कुलुमदोइगी नुक्थिल पुंग मरी खरा हेलकपा अदुवाइदा इम्फाल दिमापुर लंबी की सेनापति अमसुंग मराम अनि की मरक्ता नेशनल हाईवे अनि की खोंगनेम मीटर 15 रोम पाकना अमदे मीटर 10 रोम लुना नमथकेबा अदु हौजिक सेमजन साजनबगी थबक कन्ना चथरे लंबी सेमजनबा अदुदा भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड BIPL की मशीनरी के अहिंग नोंथेल नाइदना थबक सुबा यामना कन्ना चथरे थबक सुबा अदुदा कंपनी असिगी JCB एक्सकावेटर अमदे अनोबा मखल की मशीनरी सिंगसि नदुना खुमांग यांगना चंगछले लंबी सेंबा अदु लाक्लिबा नुमित हमनी मारिनी की मनुंगता लोइसिंदुना इम्फाल दिमापुर लंबी फाउनरबा याय हाइरे हौजिक थबक सुभम दा NIS1 की एजुकेटिव इंजीनियर की मिरियंग मखादा ऑफिशियल सिंगनसु यामना कुमना यंगसिले लोइनना मफम अदुगी खुंजा सिंगनसु मतेंग पांगले लंबी नमथकिबा थौदोक अदुदा तयार पुबा ट्रक अमा याउखिबदा नतना मफम अदुदा खुंदारिबा इमुंग कुन मंगारोम चाउना अवाबा मायोंगनरे कंटेनमेंट जोन नतना नवेंबर 19 फाउबा लेबाक पोंबदा अथिंगबा अमता लेत्रे सेंटर का तानदना स्टेट ना लॉकडाउन तौब यारोय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना नवेंबर 19 फाउबा मखातना लेबाकुंबा हांगदोकपगी सना कांगलोन अमंगासी थोखरे कांगलोन असिगे मतुंग इना कंटेनमेंट जोन नतना लेबाक असिगे मफम अमददा मियामना चथोक चसिन तौबदा अथिंगबा लैरारोय हाइरे इंटर स्टेट अमदि इंटर स्टेट दा मियामना चथोक चसिन तौबदा अमदि पोर्ट होंदोक होंजिनदा अथिंगबा लैरारोय मसिगेदमक्ता तोंगानबा अयाबा लौबगी मथौचु ताद्रे अदुमोइनमक कंटेनमेंट जोन ओइरबा मफमसिंगददि चना कांगलोल असि नवेंबर 19 फाउबा चनरारोय हाइरे
ngasi thoki ba chana kanglol asigi matung in state amadi union territory singna containment zone natana state aduda center tanamdana total lockdown toba yaroi aire national gi oina chana riba chana kanglon sing mapung phana chana gani aire state lengak sin makoi makoi gi state singda shopping mall restaurant hotel hospital service religious ki mafam sing yoga amadi training institute cinema hall entertainment park hangning labasu angba yaragani aire Nakalamrom da DM ki huda tamnanaba thokpa selection list da pangalgi sakthung chada mari ONBU aina CM da memorandum pisan khre Kumja sok lising ani kun mathoi gi academic session ki DM University gi BA BSc BCom BBA BPES jauna tongan ba course sing da tambada pangalgi sakthung chada mari ONBU aidun all Manipur Muslim Organization Coordinating Committee amukokna Manipur gi Chief Minister N Birenda memorandum amangasi pisin khre aire amukoki President SM Jalalna khudek piduna thajin khiba memorandum aduda pallibade sahi asigi October sechet kunga mathoi da DM University na University asida tamnaba thokiba selection list chauna asoiba ani thengnare admission process asigi anba asoiba da University asina kumja sok lising ani taruki December sechet kunga terete implement tawkraba mitei pangal ke sakthung chada mari oigadabani haiba reservation criteria adu ngakna satre ani suba asoiba asina mitei pangan gi sitni haina leiriba sakthung asida mitei OBC candidate hapsinba asine asoiba asi tawgi yauna tawribra haiba sing asi foba mayek sengdre asigumba aranba kaya asi kumja sok lising ani taragani pan amadi sok lising ani taramapan gi admission process tasu thokiba leikre mitei pangal bo manaba khunai amada puraknaba hotnariba asida asigumba thawung asida phurup asiba ninghanaba phawalle marmaduna atubada lengakna thabak paikhat piu aiba wail sing warul sing yaure wangjing tentha AC gi P project COVID-19 dagi hena sathiraba mahik oire K Ranjit Congress na siyamba yaba sempiraga BJP da mayum panthoki project karamba company ra saba oiri jatno Congress dagi BJP da mayum pankraba wangjing tentha AC gi paunam project asi COVID-19 dagi hena sathiraba mahikama oire aida lakliba November gi sechat tarita pangthokadoriba by election da wangjing tentha kendra da Congress ki mire poina thagaleba moirang thim emanta gi phiran singkat pagi thauramda hanagi minister K Ranjit da phangdokre magna makhatana haiki Brojen bo Congress da pusiluba akhoi haujiti aran batare masigi damak wangjing tentha kendra gi miam nangak piyo paunam Brojen COVID-19 daki hena sathiraba mahik laina laichat amani magna mafam matam chadana rijan tawthoklaga BJP da amuk changkiba IPC akhoi da dita sengna ikaiba poke laina laichat asina maram oiduna ngasi di Manipur gi miam hakar launa wanare miamna asuk jamna wanaraba matam asida kendra asigi miambu hundoklam laga MLA dagi rijan tawa misak asina kendra gi amadi lamda masigi miam gi damakta karamna kayamna khalam gadabano aibadu miamna khangbiro magna haiki paunam project kumba misakta miamna sahi manga miam gi thabak tawruro haina vote pidura MLA oirakibani mobile phone da ai apa saba tokpiro AITI Mobile phone da ai apa sahabat tokpiu haida All India Tanjem in Chap AITI Manipur State Council ke serul amana aire AITI ke secretary publicity MD Sahabuddina thador pa serul asina hai sakholak lipa chakot padalap jen tanari malemda mobile phone da athu akai malem gi thodok kaya khudakta pau phaunari amasung thodok wathok kaya ure asiguma khudong jaba asi lawduna India gi mafum khara da general election by election tawre Manipur su matam chadana masagi khudong jaba kharagi yengbasingna MLA oiraroi aiduna tokibadagi sit hangduna leiraba kendra kharagi manungdagi sit maga by election tawre sit ama uncontested loikraba madung November gi sechet tarita sit mari election pangthokadawre cherul asina hai asigumba election asida amana amabu hunduna ngangnare chainari mobile chawkhatlaba matamni aiduna WhatsApp Facebook ta nataijadaba mathong huktaba tawhidaba phi thongtaba picture kaya thagatuna aranba tawhidaba wafam kaya thagatnare hai jingba saduna karan turan oiba wafam photo na jingba thagat lebedu ikai khangdaba sanga gumbana chatkadaba lam chatne mamal jamna tangba afaba makhal gi mobile phone paibiri banina afaba wakhal afaba khanba ngamba khunai gi afaba tawba mioi ohendinge oidaba semjin sajenba phataba wafam thagalaklabadi mari lainaba chingna yengchanbiu aina AITI Manipur State Council da appeal tawrakle maraga sida ngasi sumioi taruk lekhidre chamaga marfuna positive oire Chaliba pungkun mari asida Manipur da mioi chamaga marfu nauna COVID-19 positive oire mioi taruk na lekhidre ngasi sumioi chama yang khaima thoina laichat asidagi phaduna discharge tawkhre aire Health Department ki Assistant Director su oiriba department asigi wangaglo Dr. Khoirom Sasi Kumar
Mangangna thadorpa serol amana hai ngasi nongna positive oikeba mioi chamaga marfu travel history leitaba mioi ngaktani haire nongna positive oirakla basing asi tharaga state asida COVID-19 gi apunba confirm case lising tara taret chatruk supna mari sokre Haujik pabudal lachat asidagi phakiba migi masing lising taraga humdoi chani supna nipal sokre Haujik active case ta lising mari chani nipuga daruk leire ngasi leikidaba mioi taruk adudi Imphal West dagi sahi humpuga taret amadi humpuga humdoirom suraba nupa ane district asimaktagi sahi humraga daruk rom surabi nupi ama amade district asimaktagi sahi humpuga mangarom suraba nupa ama amade Kangpokpidagi sahi nipumapan rom suraba nupa amagane leikidaba sing asi tharaga state asida COVID-19 leikidaba migi masing sama yang kai sokre atopa pau amadana thagi leimaida ising phangle thagi leimaida ising phangbagi oithokpa leire aina lam asida thijele basing da phangtorok padagi tunggi sunranggi khongchatta astronaut singda anoba wakal gi mayul songlagane aikoi gi khwaida ki naknaba atyaga jumlo naba thage leimaida ising phangkani aibasi mathang leptana thijen badagi thajaba thamnarakibane daunda thijen bagi matungina thage polar region da hana khalam badagi hendokna ising leire aiba thajare haina nature astronomy da phongkhre aroibeda content sing asigi maro iba pau khara asi pau tamjariba manipur local news youtube channel amadi facebook page asidagi yengbiri punamak pathagachari loinana channel asida tumda kanarabadi subscribe like and share tawba kawiganu punamakpu amuka hana thagachari